Kerina doni indah ngatakan aku ketuaan. Kerina doni indah ngatakan aku ketuaan. Putri raja, bagikan siku katakan, lupakanlah bangsa dengan keluargandu. Kini jilendur bansa, leket pagi ukur raja man bandu. Iya tuandu, patulah man bana. Kerina doni indah ngatakan aku ketuaan. I tengah-tengah kalaksini kelengi, lideba putri raja. Arah kemuhan kursi kini rajan tedis kemberahan, make perhiasan emas murni. Kerina doni indah ngatakan aku ketuaan. Andi koryana ukurna, tupungia bengket kubas istana raja. Kerina doni indah ngatakan aku ketuaan. Alleluia, 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 alleluia. Iangkat memariaku surga, kerina malaikat dan meriah ukur. Alleluia, alleluia. Tuhan kapras kam, janah ras temdindu. Ogen ibas Injil si badianari rikutkan Lukas. Kemuliaan man bandu oh Tuhan. Piga-piga wari kencareh malaikat Gabriel, laos Maria kusada kuta i Judea, i daerah si erdeleng-deleng.
Ije laus ia ke rumah Sakaria. Jana sanga ia bangkat ke rumah ikatakan naman Elisabet menjuah-juah. Asum ibegi Elisabet sora Maria minter kemuit anak silit ibas bertinna. Elisabet dem alu kesah si badia. Maka alu sora megang nina. Kerina diberu kame simbelinna datan pasu-pasu. I pasu-pasu kelah anak si pupusndu. Isekin aku maka nande Tuhan rendahi aku. Sebab kencaku begi sorandu minter kemuit anak silit ibas bertinku alu meriah ukur. Malam tuhu-tuhu atendu sebab te kam maka kai si berikan Tuhan man bandu tuhu-tuhu jadi. Nina Maria tendingku muji Tuhan meriah ukurku perbahan di bata penebusku sebab enggo ingat na aku kawan nasi meteruk. Kenduari nari kerina kalak ngatakan maka aku datang tua. Sebab di bata si mada kuasa mencidahkan perbahananna man bangku. Badia menggelarna. Icidahkenna perkuah hatena man kalak sir kemalangan man bana. Icidahkenna kuasana alu perbahanan tanna. Janah yang betina gelah olah sek sura-sura kalak si meganjang ukurna. I peterukna raja-raja sir kuasa, janah i peganjang kena kalak si meteruk. Kalak si melihe i besurina alu kerina si mahuli, janah kalak bayak i suruhna laus ngambe-ngambe. Ingat na padan si inggoi bahanna ras nini ninita, janah reh ia nampati kalak Israel kawanna. La ia lupa mencidahkan perkuahatena man Abraham, bagai peman kerina kesusurenna serasa lalap. Kira-kira 3 bulan dekahna Maria ringan i rumah Elisabet, maka mulih ia ke rumahna. Kata Tuhan, pujiin man bandu Kristus. Nande Bapa turang rasenina, wari raya Santa Perawan Maria yangkat ku surga, hubungan ras ajaran gereja Katolik Sidebana karena nande Maria. Emkap maka nande Maria nande di bata, singgo i persikap di bata sopena, sehdungna Maria jadi si tabut padan simbaru, si ertuahkan Kristus selaku penggenepen padan sindekah. Bali ras Kristus si bertinna i muliak di bata alu kenaki henna ku surga, bagepe nande Maria i muliakan di bata alu iangkat ku surga kenca kegeluhenna idoni. Pengangkatan nande Maria ku surga enda mereken pengarapan penggenepen janji di bata kempak kerina umat arkini teken si setia ku kedungenna. Nade Bapa turang rasnina, bas kageka siuh 66 pe ikatakan maka dungna si sokliamen la arcinacat, sila pernah terkena cemar dosa asal, nggodungi perdalanan gelukna idoni, nggo iangkat mengket ku kemuliaan i surga, radukan kula ras tendina. Ia enggoi peganjang Tuhan selaku ratu kerina doni, gelah alu lebih seri ras anakna, Tuan ibabo kerina Tuan, singgo nalukan dosa ras kematen. Terangkatna si sokliamen sada pemuat baginna si istimewa, bas kekeken anakna rasada antisipasi idur kekeken gamat-gamat Kristus si deban. Nande Maria usihan kalak erkini teken si metunggungna. Banci kita erlajar guna ermeriah ukur erkitekan kita ipepulung ras ipesada bas Kristus. Nande Maria penangki pujin erkitekan pasu-pasu istimewa si enggo yelo kena idur di bata nari. Kita patut lalap penangki pujin
sebab lalap mendatkan pasu-pasu istimewa bas geluhta. Amin.